Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Guys, kuzolobu kuvela ama-video nje amafishane ngoba angikho right, ngiyaxolisa. La full review ngiyazama akuhlangani. Angikho right nje. Ngine-flu, ngivele ngikhathale futhi. Hlale phezu kwento ke. Ku-season 1, angisizazwe episode yokuqala ile esiqale ngayo ukubona uTirelo noSibindi. uTirelo ezibeka ukuthi ubani mase behlangana bobabili ku-episode 1 ila kuvela khona ukuthi uTirelo ukhulelwe. Basivezele ku-episode 1 kwase kuthi-ke ngoba u-episode 1 uveza ukuthi lo ukhulelwe yonke into ayenzayo i-behavior yakhe seyihamba ne-excuse yokuthi ukhulelwe uTirelo. Ngingayibala izinto azenzile ezenza abanye bacikeke, abanye baqala-ke bangamthandisisa ngasithi mina phela i-TV show ku-social media why ezobhulishwa ngoba lokho akwenza ku-TV show kuhambisana ne-direction ye-TV show. Ku-episode 1 kuTirelo ke nawo kuVuyo bewungekho umehluko ukuthi uVuyo basitshele nge-episode yokugcina. Azi ngibalelani lokho. uVuyo ku-season 1 ube-emotional. Abanye bethi hayi vele akekho strong for lento athi uyayenza, akekho welcoming, uyakhala njalo. uVuyo noTirelo ku-season 1 bobabili bebekhulelwe. Umehluko kuVuyo basitshele nge-episode yokugcina. Le mizwa ehlukahlukene uVuyo abeba nayo ku-season 1 naye bekhulelwe, njengoba noTirelo lobu bamudi kwakhe abeba nakho ethi akakufuni lokhu enze sengathi yonke into ingaye ukuthini ukhulelwe. Manje makuzovela i-comment ukuthi uTirelo bekhulelwe noVuyo bekhulelwe, umehluko ukuthi uVuyo basitshele kwi-episode sekuvalwa. Lana-ke siqale khona sithi hayibo kanjani manje, kanti laphaya uSibindi sayobona ingane noTirelo wathi ezinye izinto akazenzanga noVuyokazi kube nama-challenges, so mayephinda uzoba 100% supportive. Sabuza cha lo ingane ngempela isona sizathu sokuthi engathi mayephinda unawo namandla ukuthi kube khona enye ingane. uSibindi mayesho njalo uVuyo uyabuka zonke izinto uSibindi azenza kuTirelo ngesikhathi sakhe se-pregnancy yakhe angakwenzanga kweyakhe. Uyasho-ke vele ukuthi bona bebe nezinto ezingekho right, bezama ukubonisana ngoba ithi ayipheli i-episode kwathiwa kuya-improve. Kodwa mawuzosebenzisa ukuthi uMiss Rachel Guluti sifike nokuthi Rachel Guluti i-excuse ye-behavior yakhe i-pregnancy, noVuyo i-excuse yakhe yokuba emotional nokukhala kuma-episode amaningi i-pregnancy. Baze baba ne-picture bendawonye befake pink. Le picture bayifihla iphelele ngoba mayiphelele iveza ukuthi bobabili bakhulelwe. Isivela kahle le picture sebeqeda ishow ukuze sibone ukuthi hawu uVuyo bekhulelwe vele. Yebo. Senje uVuyo basilandela ngasekugcineni sekuwuye ophethe ilona yakhe ezotesta noTirelo ezotesta. Sathi hayibo lengane emsele kanjani. Ubekhala kuVuyo yona eyakhe ibimenza ukuthi akhale, eyaTirelo boyimenza ukuthi adelele. Mhlampe mawubona ukuthi uVuyo ubekhala kakhulu ngoba ubekhulelwe, mawuna ukuthi uTirelo ubedelele ingoba ubekhulelwe. Kodwa manje-ke ukuthi i-episode enabo bobabili bebehleli bengazwani khona into bebeyibanga mabekhuluma.
Bekuwutirelo futhi beqala ukukhuluma lapha ekuqaleni. Ubehleka uSibindi ethi shuthi akukufanele ukuba umamkhulu. Yabona nje uSibindi belobe ebiza uVuyo ukuthi akabe umamkhulu. Ngisho sebehamba bezwe eKZN uVuyo wayem'ayinela. Manje-ke sebezophinde futhi behlangane njengoba ngisho nje ukuthi lade kunotirelo khona noVuyo bekungabi khona ukuthula. Waze wathi-ke uSibindi vele kuzobanjweni okwamanje mase kuhamba isikhathi kuyoba nokuthula. Ngase ngithi uSibindi-ke nange seganga ngathi ngoba siyababuka nje abazali bakhe banakho ukuthula. Asazi ukuthi sekuhamba isikhathi sesingaki, sekuphela iminyaka ewu-20 kumacele. Komayeni-ke abakayivezi iminyaka ukuthi ingakanani ngoba abakasimemi sebesho ukuthi kuyahlangana iminyaka emingaka. Kodwa nabo behlale bengabi nabo ukuthula. Sathi-ke uSibindi kanti akabalaleli abazali bakhe akababuki. Wathi-ke kuye ngoba nje kunjena manje kuyohamba kube khona isikhathi esinokuthula. That's how ubaba wakhe khona manje ade eqeda ukuthi bayathakatha. Ubaba waSibindi wathi ufuna i-unit. Kuwo lamakhosikazi afisa ukuthi abe ne-unit, wathi abanye bayathakatha. Ngiyahleka guys ukuthi uyabona ufuna into ehlangene kodwa ihlipha izoyena. uSibindi-ke naye-ke uthe uyaqala ku-season 1 ethi mhlawumbe uzozenza yena kube ngathi uperfect, uba perfect. Hayi, usehlulekile. Yabona nje ku-season 1 ubezama impela ngoba wazi wathi makhanjiwe uyaye yena alandele ukuthi ngayizolo bekuphi ukuze-ke abe la nomunye athole ithuba. Njengamanje akakwazi uyabaxova izinto bayithola ku-TV show enye, akabatsheli, akakhulumi nabo. Unama-plans afaka bona phakathi kodwa abawazi. Into nje sebeyizwa bezwe ukuthi sekukhona uNosipho bamqale kanye nathi. Kodwa-ke akusiyo into estrange kubona ngoba sizwe ngabi ukuthi wakhulelwa u-Edomunye. noTirelo wathi nje njengoba esekhulele khona omusha ozayo. Ngempela ukhona-ke, ufikile omusha. noVuyo washo lapha kwi-therapist wathi hayi la uma wakhulelwa asike isikhathi sakho kulobu Edwin number. Ebengizokusho ukuthi bobabili i-behavior yabo yaku-season 1 ibihamba ne-pregnancy. Kodwa-ke ebengakakuzwa ukuthi bona awaba ama-plans athini ngoba bebesabuza uSibindi. Sesengibala ukuthi e-university. Bengingazi-ke mhlampe-ke kodwa phela yimi ojajayo nomjaji into nami engingayazi njengoba ngijaja nje bengilandela indaba yokuthi baboneni wathiwa babona uthando. Ngaze ngikuzwe lokho angaze ngikuzwe ngoba uthando akusiko ukuthi umuntu uthe I love you kwase kuba like ikhona into eyiquality kuloyo otheni wathini wabonani ukuthi awu yena ungcono-ke kubona bonke ukhuluma nabo. Le quality yini? Umqondo wakhe, izinto azenzayo, izinto ayibeka phambi kwakho, izinto ayifisayo. Yilokho-ke bengithi bona baboneni kuSibindi ngoba thina ngeso le-TV sibona ingane kaMsileko. Okunye nokunye ukuthi la kwi-category yobaba abaqualify isithembu yangena noma bekuthiwa amabhizinisi akakangeni. Kodwa into esiyibonayo ukuthi u-actor njengobaba wakhe, ngisho ekhuluma ukhomba njengobaba wakhe, ngisho etshekisa ikhanda utshekisa njengomSileko uma yenza kuthanda noSithembu. Shuthi bayamgruma-ke ukuthi abe umSileko wakusasa. Uma bebone lokho-ke shuthi sesiyayibona into abayibonile ukuthi babone umSileko wa-10 years to come or 10 years ahead. Ngoba manje uSibindi nje ocashe ngokuthi ingane kaMsileko ufuna ukuganga, ukuthi ufuna induku, ukuthi ufuna imvubu, ufuna ukwelusisa iy'nkomo, enzisa imisebenzi eqinile.
ayehluze kahle ekhanda, hamba yotshala, afuye iy'nkomo, afuye iy'mbuzi, yonke leyo nto. Ayebuka impilo ngelinye iso, engabuki impilo phakathi kwama wakhe nobaba wakhe, ngoba yena phela uthi uzoba namakhosikazi awu-7. Ayivala-ke le video, bye.